Ada daun. Mana daun? Tak nampak pun. Makan lah. Makan. Sedap lah. Sedap. Sedap lah daun. Tanya Mama suka daun tu tak? Tanya. Ni daun. Itu batang. Daun ni makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap? Alah. Sedap? Telan semua. Ambil air. Sedap ya? Tak ada Mama. Hebat lah nak Abah makan daun. Nanti jadi macam rabbit.